Konec pokalnega tekmovanja že v 16. finala, po pokalni drami in 11-metrovkah, izpad proti drugoligašu Grosuplju in zaključek pokalnega tekmovanja za letošnjo sezono. Spremenjena ekipa je hitro povedla, toda hitrega vodstva z golom Alija Reghbe ekipa ni uspela nadgraditi, kazen pa potem v drugem polčasu z izenačenjem za domačine, ki so vzdržali vseh 120 minut rednega dela in podaljškov. Ob izvajanju 11-metrovk pa domačini uspešnejši in tako so se veselili uvrstitve v osmino finala pokala. Sledi kratek pregled dogajanja v Grosuplju. Htio sam da dam priliku malo igračima koji smatraju da mogu da igraju u Mariboru, koji onako pokazuju nekada su malo i nezadovoljni kad ne igraju. Ok, ali onda kad dobiješ šansu onda moraš pokazati da si za Maribor. Ekipa Grosuplje je jako dobra ekipa, to sve stoji, upozoravali smo, rekao sam na pres konferenciji da je to ekipa koja nema razlike sa 6., 7., 8., 9. mjestom iz prve lige, to su danas i pokazali. Međutim, ako nismo u stanju da igramo protiv druge lige, onda nismo u stanju da nosimo dres Maribora. What went wrong is a broad question, you know. It's like I said, it's a small slip of focus of this team. They really wanted it. Maybe they wanted it more than us, which also shouldn't be acceptable. But we need to really look back and think and really have a long think with ourselves to make sure that these things don't happen again. Po izpadu iz pokalnega tekmovanja zdaj v središču pozornosti domače prvenstvo, naslednji obračun že v soboto, ko bomo ob 3 gostovali pri Bravu.